Nganam dah cu dah kawai pakai kubur, ngan petengnya kaju. Bakata ke kubur kalau sepang ke jingi ke jong blay, sepang ke jinglong ke jong new blay, sepang ke jinglong ke jong new tuai jongi ujis Chris. Kaji play jumut ke jonga ke John Mate, abang IALAP ya jong blay ke senang, kadai sepang ujisu uba pelatam, ujisu uba pelatam. Ali ngayo weri fiya ke power ke klimat. Ki paras nang ngangis ka mga senang kila buon ki badai ki kristan hala ki jong ki kenhon balang ki ba pipidan hene nga wan nga ni chame perpekan ma ya pi way na do ki samla kan thai ba shirang ki rangba ba ki lok be ki nong yalam balang japan no Jesus u Jesus ba phalatam ali yang ni chame aku perpekan ma yang ya pi aku punya tho yang ya pi aku akan bangam na kalam ba pi ni chame Sepamuni Jisu ubah pelatam. Saya ekskor kejang pi. Pelak jumap yang ada ketian ada pi askor sipor. Agak skam kan long kejik kerku. Ya kejing em kejong kejang pi. Iwe pa iwe. Hagan kejang mi. Ngawan nang ni menyalap sepangui ubrio bakrau tam hagas istri jong kepertai. Une ubrio dia bakrau tam hagas istri jong kepertai. Bajan baru kiri. Bon ba kiri kila tep sepang jongu, bon ba kistong ginong ba kila tep sepang jongu. Labranam kala sepang ni ubrio, agar ke history kajong kepertai barok kuai. Bon ba kistong kila tep sepang jongu, bon ba kibrio kila tep sepang jongu, bon ba kiri kila slow sepang jongu. Kikan bero yo, dan kita mana yo, dan lu kita bang yo, kita gentat yo. Oh, kerana sepanguni upreo, labranam keleng sodong, kari bak pertehi barokowe. Haki kendong bagi kenskin, haki nong bak bagi nong sor, kakerteng, kakana, kakubo sepanguni upreo, labnatam keleng kijaka. Uri brio bakrang tam hak history jong keperteng lawanong. Baka keteng jong uri brio kalau Jesus Christ, brio bakrang tam hak history jong keperteng. Mangkuak penyalap sepang uri brio bakrang tam hak history jong keperteng. Pitep ko ki para senang para tau, pitep ko ki para lok para jor, pitep ko ki para Kristan of Yesu sepang uri Jesus. Nangis kami pilih Yesus sepanguni Jisu. Kau kita kesangannya toya bi. Uri Jisu dan kita kiri Henry kita jodong hikai. Uri Jisu dan kita Henry kita jodong percaya. Uri Jisu dan kisipai Henry kisiam kia septeng yo. Uri Jisu dan kisipai, ini kisihim kisepte yang kau. Uni Jisu, ukram cemale, ya kan nogo thama, ini ulah job ya kan pertai. Uni Jisu ukram song lagi yang pakidulan, ukram song lagi yang sem, ini baro kikot you, budaya kan rat. Uni Jisu, ukram nasin syar, ya kan nogo ri. Ini barok kikat yo boleh usim, barok kikat yo boleh usim. Uni Jisu, upriu bakhau tam hak history. Uklam jemle, kano, tadi ka ay ka pasniu. Hindi kaya saanar pnayo. Kano ka pasniu, uklam jemle, hindi kaya saanar pnayo. Kaya pensitom yo. Latep yo lagi lumjik tep mau. Henry haru mentamane udang em. Kahima kajongu kamdei na kani kasla pertai. Henry kahima kajongu kaya song makasado hakidodo jokina kibanget hau. Uni Jesus Christ. Ubala IALAP sepang kecingye, ubala IALAP sepang kecimabai. Bakal kubur kejongu. Kalau pun kelai kibapun bagi milian kibreu. Hakan ikas lapertai. Uklam sem tho, yaki kot,
Uklem jem thok ya kadong kat hene ka kubo ka jongu kaladap ka kubo ka jongu kala pendap liot hajan man kibabun kislakot uklem step thok kadong kat hene ka kubo ka jongu ka jingem ka jongu ka IALAP ka jongu kaladap hakibabun kislakot uklem semla ai ya kaspa bagapo ka bakinjado uklem semla ai ya kaspa bagarupa bagapisa ka bakinjado henengi barongi khatyu bulo kaspa bam chukot uklem kular ban ai ya kapo bakinjado henwai ha ka guteng ka jumu hallelujah ha ka guteng ka jumu kibatot kiyobor kibatot Jikirmen biang sisi empat kita yap kia maka keteng ke jongu hallelujah ukram cep kular mana ayah kedua bor kepakin jado hene haka keteng ke jongu kita skor kia ya biang haka keteng ke jongu kita balak kia ya biang haka keteng ke jongu wat kita yap kia empat wat kita yap kia empat haka jing sha si tom ka jongu haka jing sha si tom ka jongu ngiyo ya ka jing job pada haka ding na ka jongu ngiyo ya ka jing penim une jisu pray over crowdam hak history une Jesus Christ pray over crowdam hak history une jisu haro mata mane una ye khat shaka jing ye ka jongu shaka jing ma bai ka jongu shaka jing slay ka jongu pa agre ka biru da ye khat ya na ya fi ya ka ni ka snom ya ki para kristan ki banan honi shaka jing ye pa ka jing ma bai ka jongu Jesus Christ pray over crowdam hak history jonga ni ka perthai pray over crowdam hak history jonga ni ka perthai hatu phila yo song shapang jongu hatu phila yo song shapang jongu hatu phila ithu shapang jongu hatu phila ya lem rekan lembadu hatu phila piang ya uri pray over crowdam hak history hak jiem jong phi hatu phila piang hatu phila ya rekan lemmo baru uniu JISU hatu phila yo mane uniu JISU hak jiem ka jong phi kata di kecil lima kau benbu agar dikerjakan dia hatu phila ithu uniu brio bakal tam hak history hatu phila ithu uniu Jesus Christ hatu phila yo so sepang jongu hatu phila piang yo hatu phila yo bila yar kan lembadu yo lesi penong yang agar dikerjakan dia ngiting langit yo yo lesi penong yang agar dikerjakan dia ngiting lang piang yo Yala si penong yang ada di kerjaan ngila syakri yo, ngila mani yo, ngila iya kalle baru, wangan awal pih belum kemcuan di kami, ngan reply back, ngan cuba biar ia pih, ngan keli biar ia pih, bila tikenase, ya kata kaya kau pih bilang, biang mengalangit jauh, mengalayat baru, mengadan baru, mengalah syakri baru, hatu pih bila tikenai kata, sisyase. Hatu pila tiknai kata namanya tu ya phi kiba bon ba kibreu kibla yad rekat badu kiba bon ba kibreu kibla ya senda badu kiba bon ba kibreu kibla em rekat badu kiba bon ba kibreu kibla song rekat badu kibon ba kibreu kibla ya bon dan dia jongu hakapor ka budang yemang ning slaptei budang dan nang ning slaptei babon ba kita ki priu la ya kan lembaru bagini ki choki priu la ya kan lembaru kini ki choki priu la ranten kini ki choki priu benyau kini ki choki priu la tiu benyau ki ba pentiu benyau ki ba penrem yau ki ba parep yau badanu na pleng ni ki priu ki ba dia tador yau ni Jesus Christ bila dikenasi apabila itu yau hama piong bangalaya lang badu lani bangalangit yau lani piong yang ngani kejan mir ngiting langit yau
Ngiting lap diang yo. Lada kata kasur kami nabi. Lada kata kekentian kada nabi. Ngakwa susu ban. Wat kiksoy lu kingai yo. Wat kiksoy lu kiting thot yo. Kakelemak lagi kiksoy kia iyo disgrace kiting thot berkitep uri bodan bor. Kita puri konjol play, kita puri play, kita puri bodan bor. Pakasye ngado. Masa pistom yaki. Kiksoy lu kingai yo. Kumno piang kumta. Mapi pingai yo. Kajingai kamu kumno pira. Nama kiksoy wala kingai, hendak kimdem ban kongo yo. Kiksoy wala kingai, hendak kimdem ban mani yo. Kim tre ban penred dah mak kejong. Kajingai kamu kumno pidan, aku awan buat kajingkeli. Kajingai kamu kumno pidan. Yo, apa kajingai kejong pi? Kadlong kamalong ni kiksoy. Kiba syuting yo, kiba syupuram yo. Tama kim tre ban pendem, kim tre ban penred dah mak kejong. Kip tre bawan le ya kamon bujung kajingai kamakum do pidan ko kipara strong kipara samla kipara kristan kibiyo slow yang diketin ke jongboy kani ke janbi pusan yang diketin ke banganang IALAP nang ni pusan yang diketin ke banganang kaang nang ni berhala nang ni kat kamala nak bor go play la ay nga banyalap ya ketin ke jong lada piong sisa mapinget yo. Lada piong sisa mapila yad badu. Lada piong sisa mapila sakri badu. Kacingkeli ngapa bantuang ni kejanme kalopat. Balai makiksoy kinang sansar kajing bujopi. Balai maksoy tang sansar kajing bujopi. Ulang nyaya kajing bujopi. Lada piong mapila nget sisa yo. Balai dia bakasaran kakerek kahangamay kayo siliang kanyo siliang kapat kadang song kulay kajingim kejongpi lara piyong sisya pilangit yo balai dia bilang pang siap yo nga kajingim kejongpi lara piyong sisya pilangit yo pila kongo yo balai dia dandon dekiwe pergi kenrat kajingim kejongpi kata ada yang makuan buat kejengkeli, kum kecik pusat langi gini biar slow ketin kejongu. Lada fiong sisa, bangai banglayan, ngala syakri baru new play, ngala itu ayu new JISU kejengkeli makuan buat, balai bina sakot dah ketok kayutung, balai bina sakot dah ketok kayutung. Lada bila itu nget sisa ini utara JISU balai bilang ya kertai yang ketuk jakria ketuk jabok balai bakti ketuk fi kadang bat yang kibakum gitu balai para Kristen balai para senang pertau lada bila nget bila syakriu balai kini kiborokis no hakajingem kecopi lada piang bangalangay ngalait ngalayat ngala syakri ngala itu yu JISU balai dak iye gisam kijang pinang dan kecile balai dak kitma iye gisam kijang pi balai dak klip sing klem sang hak syagurem kijang pi hak kecile kijang pi si tengah balai gini gi bro kitan hak kecingem ba kayeng gisam kijang pi ang gawai kecing ruai wadhalaing tang jing ya mai jing yan ya ngilong kristan banyale ngenom salya asmo shirkei bahayeng jongi kumnon song ublay wadhalaing tang jing ya mai jing yan ya ngilong kristan banyale ngenom salya asmo shirkei bahayeng jongi kumnon song ublay bakun song kaye kasem kamayale kaye kasem ko klem sing klem san
Kaya ka sa nga badap na katma. Kumlo blind song na kata kaya. Lala piyong shisha ba pilang mani ni utray Jesus Christ. Balai ti baka keti ke chong phi hak jaga ban lo ke jiera bi ke badok hak jaga ban lo ke jiera bi ke badok bor hak jaga ban lo ke jiera ya kita ki baret par ki baso chicken man ki long ban ki keti ki bawarai ke jipnya huri huna ki bawarai ke jipnya iwi wow ki long ban ki keti ki bawarai ke jipnya pat ya pra lana piyong shisha bilanget lai utrah Jesus Christ balai ni ki keti ki chonga ki chong phi kilong kadau ba ya kecing ya snam kilong kadau ba ya kecing ya kenal kilong kadau ba jong kecing ya pat ye pat sep lada bilanget balai shisha ya boy lada bilang yang ang ni kecon me bangalai thua de Jesus Christ balai IALAP sepang jong balai punya soul sepang jong anong ni kecon me lada kalong shisha kamta balai dang dong kisan dua na kisnong kijongi kisnong kijonga kisnong kijopi ban adong kumyanga kumyapi ban nomle ya kitu balai dang dong kisan buat jong kijing adong kisnong kitau kijonga kijopi lada ngilalong shisha ki kristal balai itu yo kini kijinglong ki banglajer ketengko ki parasnu Kogi para Kristan, kendai kecing ikai kecing Jesus Christ, kini kecing long di mengajar kerteng, kendai kecing ikai kecing long, kendai kami nak inong buat kecing kendai kini kami nak kita inong buat kita sisa kecing Jesus Christ, bila itu sisa semua yau. Bila nget shisha se you bila shisha se you Jesus Christ uba phalatam bila shisha you pray bila kendu shisha you marmet pe yo de tam suya jan pe pisuya jan badu pe yo de pisuya nadin jongu pe yo sude pisu semar khap rekal lembadu tang bau pa yo jaka ke jiem ke jong pe yo Jesus Christ om pa shong na ke jiem ke jong yo de pisuya senda badu Peja subuh yo tanga kipor. Peja subuh Jesus Christ tanga kipor. Peja ni Jesus Christ ulang tanga tingkat jong kejingim kejong aga jong pi. Tingkat lano kan mau yo. Peja ulang tanga tingkat yang kejingim kejong aga jong pi. Bila itu sisa yo. Bila net sisa yo. Bila yang sisa yo. Ni ulang tanga kepor. Yulang tangga kepor kau hilang kam ya ni ulang tong tingkat aku jingim ke jongpi ngaku ane penwara nuksa nak ni ka ege kemudian marjan bak ni ka snong ke jongpi ak ni ka caka ak ni ka area jong obroi ibrogoi ay skam babon na pre jongpi via tip ya ka viewpoint kemudian apa mau thai Babon na pwede pi pinatip yung katika magka viewpoint kacaka balik pek ya kacing mi yung kasingi haka first step kabilan ito hapa mount kaya ka sunrise viewpoint bangis ka babon na pwede pi bilay pek siya kanika kacaka kabilan ito mount kabila pa niya inang niru haka por kabasyay Ngaya tuwa ya pi ngarung alapoy si ketika jaka arsian banpek ya kajing itenan jong kata ka marian jong kata kajing tau ke jong boy bang ada isi caya ke pulang ke jong ke pulau puri ha kajing tau ke jong orang ngai skema biru pi tep pila ya boy si ketika jaka ada po mau thai ba kata ka por ka bangalet ha sim ka bandungkong ka bangalet ki keleng ki jaka na keleng ki jaka ki brio ki wan Nasa jan ban nasa jga ki brio yan dan step ngabe ban toy ka te chaka yang ban pet ban saki ya ka jing mi jong ta kasngi hajrong jong kita kilo ba konta haba ta kasngi ka sedang ban mi ki brio gina tor gina jan ban pet ka jing itenat ka jong ka bahag dai ka chaka pa mau thai viewpoint ka don ka wi ka sharp Kadang kau ikat dak, kangai sekarang mabaro fitep kata kali dak kayu, kadang ikat dak jangan kadang pernah, kabelah teh
yang haka tak jaka kan apa mau thei bang sin ka ko ngam apa ka tak jaka ini ki priu mas sang kan jat sai ngasi kia tor kia ya chatan jo ka tak ding phna ba jo shot tor ba ka tak ding phna kemudian nanti mau thei viewpoint kini ki priu kan kia kini alan kia upline benda yo benda shot tor ban pat dia ka tak ding phna kemudian nanti mau thei Banga banga yo I kanina jungai banga nang yang man pe ya kata ka jingjia. Apu ka cikali apu ka donor ka janga mang kan no tam nali kan no ngot na gini ki breu ki ba dot na gini ka step. Ki ba kwa ban dot na jam gini ka ding phna ha ka jinge mu jogi ka shisha ki kwa dot na ka ding phna ka jo disgrace. Ngakali kata. La ka to ka jinge ka jogi ka man ka si hato ki kwa ne nali ki chan ne makading phna ka shisha ka jong disgrace kumba ki chan ha ka ni ka step abo e ka ta ka jingkali pet yo ka jingem kristan ka chopi pet yo ka ta ka jingem ka chopi ba piong malange you disgrace ka dai ta mo yo sondor badu ka dai ta mo yo pan petao sa kiwei lema ki status ki chopi lima ibu bapa yang kecampi, berpedi, mengat, Kristan, piyadai tangan kata kador, ko kipar strong, kipar samla, kipar Kristan, kiramba abi gelok keme, pet, yo kata kecingget, kecimpur, kecampi, disgrace, kadaikan, dapat persel, status kecampi, pila jupet tua kasih play JISU, kapun kecampi. Bila jopit puang kasi play JISU ka phone ka jompi pense ka status ka jompi babor ba ki perlo ki jompi kin bo nya ka khtian ka jompi ka si play ka status ka jompi ka si play ka dap dap khtian ka jomo henry nado ka sin kong hado ka si sajan onum don dak watang iweru ka khtian ka jomo Penamlok datang iweru yang khtiin ke jomblay hak status ki jom ki perlok ki pramajan ki jopi ene hak si play ka status ka shrey yang khtiin ke jomblay ko ki persno pet yo ka jinge ke jompi ka jimbur ke jompi utrai disgrace ka data pun pau sa ka week pat si pramajan ki jopi perlok ki jopala jor ki jopi ene ka shisha pat shon la yo jaka haka jingem ka jompi haka mashisha pibem chemla ipo pakayo haka mashisha pibi kam chemla yo mat yo hado disgrace sulayo ban shongdo ka jingem jompi omde temudan hajan jompi omde temudan senda jompi ka jingli ngalo uri jisu ba phaladam hado layo ban shongdo ka jingem jompi hadu layo berdaya nak jadi jompi hadu ulayo bersong hak jadi berwala kasih jompi kata jikali bangis kem lana ulayo benjot jaka jadi jompi apa kata nur jompi kajingkala dan apa jadi jompi nangis kem kajingkala dan hak jadi jompi yodai iman Bau JISU pasong na kejingem kejonga kejongpi lali kejingem kejongpi bau pasong na kejingem kejongpi hapo jongpi bagi jemot kita berkat kejongpi kita berkat ya gaya kebomban kita berkat kejongpi berkat ya gaya kebai jeli dei iman bau JISU pasong kejingem kejongpi bagi jemot berkat kejongpi berkat ya gaya kebomkoi Dei iman bau JISU pasang ke jeng jompi bagi kecat ke jompi ki keluar bermare sekabasniu bagi keti jompi ki keluar berle ge kabasniu dei iman bau JISU pasang rekat hak jengem ke jompi baka do ke jompi kadang brai ya ge kabasniu ya ge kebangkroy Dei iman yo lesi ngap tiap ya kata ni oh yo lesi bau JISU pasang hapo ke jeng jompi pisukan mga dan sedap padu tanpa pajo jaga ke jeng jompi luckily iwe kentei baret luckily ikum ye
le kumno la klini kan thei barit pin le kumno ada wan suai la ni saitan wan banyele ep la kli kata ke klini kan thei barit juba bini kan thei barit ibanang ret kakarta ibanang ret karenyang yang lada wan saitan la ni wan suai ya ke ke jonga yang ngan khat you Jesus Christ subhana po ke jonga ngan pha you banyele you ni suai saitan Namar kita kalau dom Jesus Christ apa kadonu apa kecingim ke jongki dai kimting nalar kusoi wan unam selan banwan ajan jongki unam nur namar buyai bapa jongki donu tahu berkau donu badan bo donu tahu malah penpenjat yuri kusoi setan bab tumbang ini kentai baret Anda kesal pada penyelek kepada kejong Jesus Christ. Anda lomba pada penyeng kepada kejong Jesus Christ. Anda kebor dengan selaputai kepala kami terju penuh. Lalu bila dan sisai Jesus Christ hapok jong pi noi pi. Kesal kenting kenpet. Layum laywa ken mare. Nak kemat kejong pi. Kadang golong nama harba. Upadan bor usop. Hakajingim. Kejoki, go ki para Kristen, go ki para Islam para tahu, nganya tu ya pi, don kajing versi pun, apa pi ya ke, bat apa pi yomat ya ke, don kajing versi pun apa pi om, ngai ibak perkatai, ane ngai ibang ni nu jimbang, ngai ibang ni tai so, taman dalam mat, ulang dah kawai bat kajing mat, don kajing ver, tak masuk pek nabar. Dah kau syui napa pada filamat ni. Aku ni kasih kau bagaimana ayat kai bagi perlok kijonga. Ngai kita kisah kata kalenti kelam. Kita kisah kini rongsau berit kisah. Tengah pagi kita kisah ini mi bangso ilasti la terkon. Ngau ini perlok kisah ayung kita. Ibaran job kita berit. Orang ni perlok jangan masih kita kisah kibang ba. Ngau cispi kita kisah. Kau kita kisah kita lasti, kau kita kisah kita jaing ngau, nda jingmat ayu, apa jong? Kelet se mani dalam dia, anda ngelakhet, ngelamat, ngelapap, kan nak jimpang ke jong tahu so beret, ubana ngafet, udah uang pasti, uang pembang, nda jingmat dia dia mengelapap, yo ngasih soto, udah kejingtiang. Ya kasar video adukan ru. Kasar saul ni kasar dut. Bila mentep ya kecing bang kejoka. Ladi kecing plat kejoka. Dia adu bila mat. Dia adu bila di ya kan. Deh. Tak supaya nak jorang pemimpin tenat. Ni mentep kan do kecing tiang kecing bang kejoka. Anda bila siam ya kasar. Ladi kecing bang menti. Oh, ini kasar dut. Pas sautu kan pelang ya. Lada tanah kiskor ya slow. Lara pempat mat sisayu de kecingim tepi, penampat lap, penampat soto yang kecing bang, kecing tiang kejauh. Dan kamban mat you kecingim, dan kamban tiang you kecingim, you yang kecing bang, kecing tiang kejauh di Jesus Christ. Hak ni kecambien kaya wen ya pi. Ada wan bandi yang kena jauh kecingim, wan mat yang kena kecing tiang kejauh di Jesus Christ, wan mat yang kena kecing tiang kena gospel. Aku apa punya wen ya pi sekarang pentas. Aliwan mat dalam dia, aliwan mat dalam dia simet. Amdam supet nabar, amdam Yesus, Jesus. Ini bersam mat. Bersama si bermat you, cut you, invite you ke jingim ke jong. Pedang you ke jingim ke jong pi. Barang sekarang mana filap pedang, bisa you mat, bisa sotu. Ya ke jingbang, ke jing tiang, ke jong di JISU. Katu kan ni ngakwa menora api yang ke janbi. Sure berpetang yang kubur, ke gospel, ke kecil ke jong boleh. Katu kan ni ngot, nanamlah menora lut. Ya katungan dengan kipriu, kibala yo mat, ya kecing tiang, ya kecing bang, kejong ni Jesus Christ. Kini yo pedang kecing jom kita, katungan dengan kini kipriu, kibala ya siam sisa, ya Jesus Christ. Nganam laki pun bagi kipriu,
ngarong ane way na pring ni Gabriel kini kami dan nang ni ro kini way na pring kita Gabriel heneng ngawara tan katukan ni mod bas pasat jimod lam syafi kenang bafiru pinyo jimod baru katlo kakentai kemana kesnong Samaria pila bersiam yang kini ke story pila bersiam yang kini ke kana pila bersiam yang kini ke jingjia hak gospel ke jingjia dia sekolah ke besar sebab kini kakentai kemana po Samaria long bagani kakentai kadan sanmut kitengah kani kakentai ke cilong ke jongka latif bagada sanmut kitengah pada bawa sanmut kitengah kata kamut kani kakentai ke bariukai kani kakentai ke tura ke puram kani kakentai ke tura ke long yang man yang ke jongka hai yang asam hak kor ke jap hak senang ke tahu kani ke priu kani ke kentai ke sanmut kitengah kalau dono ya kuat ke puram pitep kani kentai ke le kumlo man kasih bakli namal bakal dono ya kor ke puram namal bakal saya open ya ke imlang kesalan kali ya kumlo kani kentai hak por bakal itu man kasih ke dan kami ke ayi ngasan jongka kali ya ke por ke pemensi ke por stensi kapol ka masite kasi kibabuon ba gibriyo tak snog kilay tong men step la ni janmit namal badang pangar kasun beneng kilay tong ko men step ni janmit hene ngani ka briyo namal ba ko nyay lat ka ko man kiar ka ko man no way briyo nalo ka snog ka thabaro kalej ha po stensi tak shit kasi rengkat bo kupian halaga kiti kami na iye malitongom kom damat kasi marway kalet kami na iye malitongom na kaniko pukri ko jung jakor kada kaway na plan kita kstensi ngane toya si kaway na plan kita kstensi hanga ka nang mi na iye kala kanker de bi iye ko joka rekado kupian na ko hanga kiti ko joka karena makanang yan balech katika pukri ko jung jakor patongom ang kstensi hanya kata kaway na pinag-extensi don't way priyo na apya ka kata pukriyo don't way priyo na apya kata pukriyo yang nagkatay kata kaway na pinag-extensi pero umiyo priyo na yung dispress umiyo priyo na yung dispress ula apya ka kata kapapli ka na asyo malkiyar ka hablek betongbo Haka kelemat kebanyakan dua unit disgrace. Uyo banyak selap baka. Uyo banyak hikai ya ka. Uyo banyak pela. Uyo banyak snack ya ka. Uyo banyak kedua ya ka. Balong baka ni kestensi ka kelemat kebanyakan dua unit disgrace. Kani kekentai kau nang Samaria. Long baka cileran barok kaladu no. Kawan biang kata ka aku ke puram apa ka. Kaji sauting baru kalau dulu kawan biang kaji soslur na kaji macam ka panlay berat bermare sakisnong kamajung panlang banyak tu yang gay kau dia haleluya yang kini kecingja ya roh yang tuai kini ketai kalau yang lain luar biang kekeleban kebaikan dua yang Jesus Christ hakata pukriwo hakata pukriwo JISU yo ban sneng ya ka JISU yo ban hikai ya ka JISU peni ya ka phala lepap tamang ada na ka untuk kejingin ngana ya pa phanti na ka phanam siang su kane ka priyo tak stengsi kala yo ya kane ko untuk kejingin na ko abang kambe ka no kiran ba kelihatan kila pajut bagila ring ya ka kila watan ya ka no makale ini kam siu kilatan bagi paring ya ka hakmat ke jong Jesus Christ rengkat bagi ma kiti jongki banyo balatem ma no yang ada kebriu banyo yang ada penyap no yang ada kebriu kila ring bagi latan yang ada kentai ke maklim kebalik yang ada auria oh kan ada kentai ke makli kalau ada nak kata apa kalau dana kata kepor, hang mak keciyam, kadai, kemak kado kacangka, kandal lasu lagu wipat, keciyam, hakmat kelap ya ka, kan les hukum do, yo lesi ngantip ya kani, ane kani kekentai, yo lesi ngantip ya kani, ane kani kekentai, kali ya kani kekam, dai nama rak siapen bi usinran.
ngam tip ya kata kini yola si kini kentai kan got panle kini klipsi klimsang kini kauria day na kini akhmat ke jong belai akhmat ay melasalang kadai ke klipsi klimsang kadai ke pop kadai ke wajah klia kumta kini ke brio kadon hakcat ke jong JISU akhmat kini kirang bak rekat bagi mau Hakmat kini brio rekat bagi mau man penyap no ya ka namal bakal le ya ka klipsi klimsang hakmat ke jong brio hakmat ke jong belai kaya ini JISU Kres badan marjan batka kadang mod bau neru on penrem ya ka kadang mod bau neru on bisar pat penyap ya ka kadang kam syamlong long mau ni JISU Kres sabui ing dengan brio utep pakai dengan pop utep pakai dengan klem utep pakai dengan auria utep dia kata utep pakai dengan cakliang dengan brio nama kai kau JISU Kres sugio i kadang dengan ngabat pi bagi brio kita yang tu jaga kikem yo i Wih, bagaimana kau cakap tu mau tip, bagaimana kau kedai kalau pun kuat biang. Wih, bagaimana kau pop, tu mau tip, bagaimana kau kedai kalau pun kelak membuat biang. Wih, bagaimana kan, kau auria. Ada utip bagaimana kedai kalau pun bahaya biang. Lada kembon balik komta, ukli ya ka, komta ukat ya ka, komta uyawer ya ka, wong kumne, ngaru ngampen rem ya pa, tu kele no, baru le pop show. Naru ngam perem ya pa tu kele no but one laptop shoe ngatep pa phade ka majakya ngatep pa phale ka auria ngatep pa phale klimsi klimsang ne nganam perem ya pa ngon lat ya pa sisi ngai senai ya pa kele no hakri janmi what laptop shoe ani ka bre ko yo mat ya ka om jo jingem ani ka bre ko yo mat ya JISU Kres suba shisha Kene kapriyo kalayo mat, ya kata kapukriom kabayem, ya kakat kajing snai kajong mulai. Kene kapriyo kalayo mat. Kanungan na prejo pi, kipala samla kentai bersimran, kipala klem hakabari barhakapapaw. Kanungan na prejo pi walalong kene kapriyo kapaklem. Pilale kene ka auria hakapapaw, bad hakabari. Nais kam bun bagi beliau kinggop hakani ke benda. Yo lesi kani ke jingle ke jompi. Ke kon ke jai kala penrem ya pi. Ke perla perjual kala iben ya pi. Mapile kani ke klimsi klimsang hakmat ka imla salang hakmat ke jong beli. Kanongan benda-benda jadi para samla. Ke para beliau Kibla le ya klimsi klimsang hakabari mana ka bapa nganong ya pi le sigi kimi ki pa ga program ya pi kila iben ya pi ngai tu ya pi ko ga jingjia don ni me long kebe ibau khun jongu ulah sedang mengat hari ni kebenta lalap yau boleh hari kebenta juga klimsi klimsang lara dorbar yau Nik mi ilek apa kata dorbar yo ong ke dorbar ilek mdoi di kun jompi ngilek mdoi di kun jompi ong ini kmi tu phile kan himan le kan himan ku ke dorbar ngate ngam ken ko choyu ngate ngam isnai choyu kanungun na pren jompi yo le sik kmi pa jompi na mar ka auria ka jompi kila ben kila program ya pi ngano ya pi dan nagani ke janme dan nagani ke pot lemba kani ke story lemba kani ke jingjia kani ke ketai ke maklem la klem yang yaka la penbhab yang yaka la penkuat yang yaka dau JISU Kres lemba ke ketir ki jongo la bilong kumalong dengan kebreu kepala ngat ka auria kepala ngat da klem si klem sang one se show JISU Kres keli se nagano samare nagani ke ketai ke maklem Kali nak kalah kami tu ya pi, kadang punya so ya kasur la pi le JISU Kres ya kasur ka bajam ngaru nganam penram ya pi tu kele no buat le pop show
Kibriu kima mat ya om jong jingem. Kibriu kima ya piang shisha Jesus Christ ka jingem dei. Ka thamai shisha ka jingem ko jong ki. Ka kala shisha ka jingem ko jong pi. Ya ka barim ya ka larim. Klai do shalendet ya ka barim. Hene ka thamai ka wan jalong ha ka jingem jikta kima ya mat you Jesus Christ. Uni kan yuli Jisu uba pala. Uni kan yuli Jisu yalesi uba baros kata pem soto. Jisu uba ay kajing snai. Jisu uba nam peram ya pi. Ini Jisu uba penbha. Uba tau temai. Uba kot ya pi saka jikala ka momot. Uba kot ya nga saka jikala ka momot. Uba penkia ya nga. Uba penkia ya pi. Uba tau temai kajing majonga ja pi uni kan yuli Jisu. Ubayo le si baros kata piklam ye I ka jing bang ka jing thiang ka jangu hele mat se yu dalade mat khamat mat yu pen step ye ka jing bang ma ka jing thiang ka jangu kumbalong gidi kenthai armut kala do ye ka kor ka burom berkebelangat ka auria ki yo ye ka jing bang sa sisi na ka jing em bakin em dai nomor bagi lai kendo ya Jesus Christ